What's in it? It's in soon to be a park. And the Omoya, you money, we can't say. Young money. And I'm a young money. And you're coming, woman. And I'll go with you. How about where am I with you? Stroko eba too much GH every day so muni apa amosom for nana ama owusa eni na da mini mu GH say ya na ye trending issues a esi ewo oman mu ela me dey ebe so na day so for penia water Glorious Word and Power Ministry eye wo D4 Reverend Isaac Owusu Bempawa ba bontin abeche ensembi emu e dia chega na form nebusa for yenim say eye prophet Reverend Isaac Owusu Bempa debia da wo ba bontin say a edi e odepa no eye wo maimuni nia asem e na Nyankopon da ledi e dia che na obeka kire ya ana say ewiasa fana ensema ebesi e na wo beda nidi e de akire na we die efa Ghana ehun nebuta for eye Reverend Isaac Owusu Bempa wo dia to twa say wo ko nyame enim e wo empaibo mu na Nyankopon ada enyinta sembi edi e dia che efa eye Ghana Hawaii nemu emunipa enemu tese asase yete so se omanyi mu no won nipa bi tese gold minerals a wo draw all your crap wa be pim apreso amatesa ye nsempi na nso ni niemu no emunipa bra na ebre na ensem a wo kire se Nyankopon eda ne di eche na reason nti a nyama se ikoso omanyi mu no ebisa for bitwa no dia ba me ba me betu dwa e dia so Yo. Too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH Ebusia for mesanso emamo akwaba bim ansa na ebeto adwede no eso no meka mo se edumeko so ya sen my DH Ebremo Mama Juliet Ventures Mama Juliet akoda ewo kitchen appliances eni ebi madam nsi asiesie ehonyama eno woto nti se wo pe appliance papa bi ewo kitchen se na bepoa amaduanya eni hostess akontempa so dia ma odia nenu wafa Mama Juliet na number ewo aseo anase wapenicha kwan ewo abekana pass na ne body ebuza for meka na matesi ne subi ne bo eda form boko wholesale prices and what on nyama nti from Mama Juliet no one sort out ebi emoto ni true fin for esoya say ni true fin ebo dan so se we shisha blocks ebi a obeto dan no endi mu na tese nipa hu a wokatampa wabobra uba abra boyisu uba wiase mu one may you abrabo bia bra keke we si dan enti wo boso no enu aso na be kire se dan ne fanie anase enyefe enu nti se wo pese wo dan wo boso na endi mu na tese ngofo hu no mo kasampa wabo bra dia na enu no wafa ni chufin for a number no be di sejuma no e di amount Winners Aluminium Limited so eso ya say Winners Aluminium Limited one mo ye glasses glass louvers windows ebiemso slide doors or office na pese won chichemu anase wo shop bi na pese wo fa container bi nsi eni anase wo mo bossa shed ni bi na wo fa nsi eni na tibi to ade wo mu dia na ye Winners Aluminium Limited for na wo be from no mo ba ye say juma no e de ama na mo so de wo mo bo e de from ene day me guest me no ebe chiche enkomo Apostle Ajiman Prempeh I biemso yes our friend of Mr. Godwin na ebisa for that no the Bible Church of God 7 days Kaswa Tuba Junction and Asafi ewo Apostle mi ma kwa ba ya me anga se me ma mi Apostle mi wo ye na won so we very true for that woman so ebe ba dia say Apostle we dey say you come in common so straight na intiminya brain engine here na Reverend Owusu Bempa you to your G4 kasama omangana no waba ponte be chemu se de nte oman ye di nya na nipa ebre oman mu enye se
amanyofo no omo nyimu djuma yiwo nyesa amanyofo no omo de omo diska nti omo dia no mo fa mo nti ye bre nanso enom ye eda o man no so eno na me na yi kire no anom ye no so no wo kire mu kire yen se eye mabeni a wodi kan be di wo man so Kwame Nkrumah Dr. Kwame Nkrumah se na nkofo gye no so kofo Ghana fo ambo ni dimpa wo wuye kwa fa so wuye arebo a papa ne nam mu edi wuye ni amemefe atese wo nam mu di wuye no enu mu no odi bo o man ni dwani nti na ne o man no kwa man mu ni de eka ho no sa asem no wo afem hu ni sense enukra se ye peni a odi yen kan a ye se ya afa ni di ama no enti na o man no ekọ nsọhwe mu se so ama uzwa ni asem kase pa na papa ba no minim ya me ka wose makono straight ya no ina mi shira we da wasin so ani ya juma fu ina too much GH1 yakopon twuru mdin won kon no amen omo masumbi amen ahefo so echicha obi a na mi checha obi a ni masafu ni yiri mbe nyina ami somebody ka kase awu fasam kase aba correct na what is prophet who's bempa or a Ghana prophet mana the man no say o tai kasa efa o mind mu ensem say 31st December bebe yubo hu na say ensem be sisi wo mind no me asori dem no ogina no o kan ni anti ni say o kasa ma o mind Ghana o kasa ma o mind Ghana ami o say asomo no busam no fan first president e wo Ghana ha no ye o sajefo Dr. Kwame Nkrumah udra ko bi akonya no since 1960 57 to 66 okay and I said aboko 24 February 1966 say ni nyuma enyi nti ntu o said aboko na e kan ndi what me anta Ghana view so go born ho dwa wo Guinea because and yes I know ba so ya bo lekun ana odifo Reverend Owusu Bempa se okọ urade ani na urade aka kire ne se Ghana ya anye ni yesi e pam no anya ni yesi obi anka wa be ye papa say o ye papa man ya nso no mu yie na te se ye tu na jeje ma owu e wa rebo ene amemefe mu ndi no this Ghana for eko bompai Debi o mami chensem no emu yie according to Reverend Isaac Owusu Bempa wo ko rade nim ena irade dan di chen say de ntia o man Ghana emu nipa ebre aye wo gold minerals do oni petrol ni de keka unya oil menka nsa e wo man mu na so still emu nipa edi nya ne say eye mampeni odi kan a obeso mo man mu yetu na jeje mu ebre obewunu na areho ena memfi na ache na kuma mu manti odina sa de no so ebo man ni dua Kwame Nkrumah bo man ni dua obo man ni dua nse na wo wu enu se duabo no ena asori eti a eko asori na se duabo na asori na ekutia eye o man Ghana na ye hu no se na ye hu no okay won asem we a wo kan enye nkure www Apostle then I would not so the cast and Meba, we don't go babu. Okay, Not as here. Say, a Ghana for a year long yinti. Mbate, ye the bonnet. Ye the bonnet, and the bonnet. And now, ye have the pound, Mbate, ye the bonnet. Ama a Ghana beer. Answer, so, anything ama you know. Enti na Ghana ye so fa. Yes I no kan. Sa no kan. Na ye nkotie ba bo. Si asem bi wa, Yakobon asem wa ka to Jeremiah time. About 10,000 years ago. Enye Ghana hanko na asem fa wo. No man bi aso sanity Jeremiah 5 verse 20 down. Ye kotie. When you mun sam wa ka kanti. Obi anwe na sinti. Ntirem ayefo asem obi am body say obey careful say obey train here pa
si asema e wo twa kunkun o si muntie wo ye Jacob fie na mama wantin o Juda se muntie wo ye o man kwasiafo a woni tire wo wani enso wo huna de wo waso enso won tie asem enti mu nsuro me ewurade asem ni ama mbaje wo tie ni mi tie pa apostle maso wo ewurade asem ni anase mo akoma ntu ewo manim mia mi Nyankopɔn me di anwea me to epo ano hye daashia entumi ntra na se mpo na soro twenbo a entumi no na se ehuru sade ne ara entumi ntra na omayi tio omayi ewo atuate ene asoden akoma wote atua na wokɔ na won ka wono makoma mu se moma yensuro ewurade ye Nyankopɔn na ono na oma asuso ene brampo nsuo etwa woni birim o heta kabre adapan na wa hyɛ no so ama ye o hyɛ no so mai verse 20 ni say 25 verse 25 medu mo yo ana ama we ni madane na mo bɔne ena ama adepa abomu efiri se wo hunu abonefo ewo me man woti tesade enumayifo ebutubutuo wo sunsun mfidie eyi nipa utie niye mi tie pa sade enuma hye nkyerɛnkyɛma saa na insisie ayeye wɔn afie mu amaama ene no enti waya akese no wanya wo ho wadoro srade srasra ewo wo ho enso odi semone etra so wo mu atentene ni amen amen apostle we dey no watch mu enti mu dia mind because ewa ntimi kyerem mi sawa na yeta mo nsusa asɛm ni nyina ha na wo ene Jeremia 4:22 nso ka hwɛ onyame na aka to wo se ayi omu nyame a ɔka apunu man ba so kye wɔde anwea atopo ano hye da hye ntumi ntra debo asorɔkye bɔ sɛ de ni a ntumi ntra ɔno ka sɛ ma yentie no ɔbɔ bɔnda makɔkɔ no ya anwea no bo anyego what is a atma tranya abefie mintie abefa ni bana wo se ye tie twa na ye kɔ obi akasa de opɛ na ye mumu yo ena ama de pa boy ye boni na ama de pa boy ye kasa hye so eni kum so kasa wo se ni ye sunsun fidie eyi nipa enti o mo ye ni ho mo ye boni we ka ko se yembone ana ama yehuna bone enya kwame nkoma ana aboye bia kwame ngode wele mo boye bia asam na ho eni hia o si ye hwe ehu ye no obi asakra na dwene so ti ase no wo se ye mumu ye na ma wonu no ye bone na ma de pa boye unim Isaiah 57:21 so say asumdwe eni ho ma abonefo okay ewurade na wosie okay Jeremia 4:22 wo say me man agimi wonime wo ye man kwasiafo woni humu wo mo ye bone ho ne enyansafo ne papa ye de ye nim so na Jeremia kan say o juai enu obi na ko shan ko ga Yakobon ena akase ya kyere say kwame nkruma ye ni bone enti ene kwame nkruma boy bia it is never true na je se me ko ba so ma to ye no na da bi o de ye de Yakobon asem na eto aba me ba me o de me ba ye pause me ba ama hudo bebre e wo wiase mu ye enim se ama hudo no so ebi ediye pa ye hye America Dubai for any ebiem so UK
honom nia no wo me di ye ena ye di Ghana ha ye boni ni emu ye kra ye wo ha se e de tutu mo de kra baby e kra wo to wasum kana we ma show wo mo kra do mo tutu wo ho wo mo timi e fa bom wo timi fa bom hye no ho akodi na baby ni wo kum kofo o mo di boni kra chen ti e ka se ye we boni na enti e ba ne sen na wo mo de ye die aba wo mo nchen wo mo kra mo hye de ni ye minerals bebre sa natural resources mo hye de ni bebre na so wo metimi di ye na ye ndie ye wo bi at least ye wo bi ye betimi na so say okay kakra ye wo kra bonus ye die bi ye betimi na bi e dia bo man na so ye wo mpo no kra still na ye di onya nti so ka se bi abo bi na apem na ye sa dia na no sa o man boni no a bible na ka no ye betimi da toto the airport to see ano yo ama ye mi share pa na mi share so oh asamu ni na me ma ko tu America okay say ka se boni nya ba ko no credit enyima be pri eni e ka bo mu a e boni enti abrofo dia a wo kan sei abrofo o mu di nkure tie ni e wo ja obi a ko bo chi bi se abrofo o mu di nkure ye dwuma o mu di mra ye dwuma enti so boni no ei se ani bre edufu be to se min kunya o mu se ebi wo ho de enyima be bre se Africa say ye Ghana ye peni for no eni sika ni e japade nyina esi wo na so no credit o mo ni abeche no we hu de wo chere aha etu ogu ho no a o man mu no ei sika ye mo de be ye dwuma sa o ka say ye natural resources say no correct ko ko ni ha ye onya bebre kiba o dwi kan this sika ba o ye kwa 2000 mu ni yakopon adumi o ye adum wo sa de o ye sa be pie so aden ti ye ka kwan nyina sai aden ni school sam aye basa wo ko kura bi ase o mu ye school e wonu ase ejuma ni o manu yo unemployed association wo Ghana unemployed graduates enye JSS ni SS asam na me go university for obi a hwe ne be free kindergarten abono nka amuna wie university no wie ya onya dwuma nya Kwame Nkrumah time this obi wie university a on bomru na apartment ho abanza de ka kan ho Kwame Nkrumah address mina me say yes okay we have some people bia wo ma yenim sa asema me kan okay sa ni mani nyina enani ho anani no kura bi ni ho ka boye so enti waso ye body na ma de pae den abody ye body no drop so no to kwesa ene wo the minister bi parliamentarian and bi o yire wo sa ni wo mpana mi nu wo chire no de kan scale hwa ma enu chi no wo ko bi account wo Germany London America Europe European countries Ghana ni ska ba na ko bo siam wo tie die o ko bo siam na bo siam o ko bo ye no o bo siam gra bro fun wo ave bro ni sa to wa na ko ya ba se o be ma bi Ghana ma se mi ska ba tia obi account wo dollar account euro account pound account ewo abojime nesi kan bebrebe na ko bo siam no obi awia bi na so dia ko oni asadi akwa ko tu ni kuem broni wo ba so wa de ye kore broni o nyesa broni o go ni sika ba tu Ghana broni tin kom di sika ba tu Ghana no okay na ye ne sa kromunti adufu ba ni pese mi kunya ne ani prienti no mo se sika de ko e ba ne ho nchire na mo ka tele o ba ka se Kwame Nkrumah na ye tu mu bi ona te pa mo ye ne boni ntina onu akogbo ebia obi a owu no woni mu bia bo anase wo mu ye kura no bo bia no a Kwame Nkrumah nya no na ekum Kwame Nkrumah dia so ya bo no betu ni bi ho no so ya bo na ya so bo ye Ghana ye enu nso be wi Ghana ska bo na mo ka kira I was castle that time 1967 ono ka ni ofifa enu mu ye sa de no mu sika guo nyina o mu se sa fa enu Ghana started follow here after 1966 school ene Ghana ya sa me ho tiri okay we dey empacho boss o sha sa enyama na esisi e ma Kwame Nkrumah free
adidie so ene se na ye bo ne sukrapo ye twa ne sukrapo a ni kroma wa say ye ntia makwa ama na ntia bembi okotete ogini wono enough se be ma ne rawa ma te se obeyi Ghana for bonia efo na te se na wanam sukra jodi akomudia unhu ni se betima basa oh baby se e odi bo Ghana bia tan odi bo Ghana bia enyeyi e che se Ghana nya ne dia oh se me anti ade papa ma ye mu se me hu me papa me yeye na motimi awo mi ti ko se mi fi o man ni mu a se ya wo ya say enya si awie uti ni okay enya si but the nation is not for Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah to o man okay what Atames former president one so beto o man no no correct many hu bi e beto Ghana no correct ana me boa no correct eni se firi wonsa ugo dia se Ghana ya so boa enye yi anyango ko asem o waka ene ditumi ene yi dwuma yize Ghana boy se kra ya gnen ama se pa na me ka kire no me na da nya Kwame Nkrumah ye tu no it is never true hwa enye diabo mama nche wade bi emra ayi omo pande da JK once every akonya no so so no so ba 79 ena over 19 years over 19 years fine me shout owie akonya ye former president Kufuor ne bai former president Kufuor ena Kufuor bai wasi sika bi ani ho no wade ekoto hipik so here wo ku a e wo wias no ye ngoka na so ye ni kapre any cabinet and empower the ego to yo. I know what the answer or what try you be. You know to Ghana. President Kufuor 8 years. Now Ghana $1. Yes, the son say 1 city 20 pesos. And when I could walk on Sanana Scanijana. And they are saying, and this in the end before us have a view. Omoba, work. I'm scanner could do say about 5 cities, 60 pesos as I say. And no bina baby. Any nipa, I don't money, any play, any food there, anything I'm on a basa. And the apostle says here, Reverend I go to Bemba can say, Beya, or man penny, Ran and I do. One man of pine on what chenny baby, you see. Dr. Kwame Nkrumah woni tumba esie no na won koye spiritual direction bi wo koyi apaye na oman no etimi ensi na de dem na yetimi si ngoso kwan so eno so no de na wo dwin fa ho yo ama uzia so wo hwehwe so ko mo kasa se nyakopa ma direction se nyakopa ma direction na wugina obi mi ni obi enu masem na mi dina so de asem obi kasa. Let us go the Bible. Now, who wants to know ye in Bible in your compassion? And yes, Acts chapter 29. I saw what trouble say. As I say, you teen young home. I no prayer intimate. Maybe. Okay. Isaiah 8, verse 19. I saw one you. So, see, young calling now. Also no mampeni man point no nche no bibia Dr. Kwame Nkrumah ye see no one na so now want me go spiritual directions bi wo yo so na be our mind when we na no wa ku ya wutuwe ayi wo friend say ama wutuwe asem wo yesi wonu eseni se wo bakata wo de ti oyo different me oyo di wo na so wo ka kira mo se tio mi tie pa wo se na wo ka kira mo se Mumbisa asamanfrefo ani adwinshifo a wode enumansu ani asutuo ekasa no a enya oman no nyankopon ene sese obisa no ho ade awufo ho ene wo misa ade ema atiasefo di nyame asem wo ne dipa ayi the prophet wusu benza aka no ha ne ko agbo me bisa ta ho enya wo chiremu e o kan sia wo se enya awufo ho enya bisa ade ma atiasefo okay ana me ngenga sorti meti e pa so na se wo ko ho ma kwa directions and no so o wo be dey so no mo pa ile gan yen sakra ya gan okay aha o se sa cha ye ja boni die
What was that? You know my body for. So, Eddie, oh, what was it? As someone may sound repeat. We are moving. Anyway, what can't you say? I mean, this person, Kurana, Lincoln. There was some can't say we might get quite soon. Now, so what can't you say? Mummies are some friend for any attention for or day and mercy. Any a suit you a Casanova. And yet, or man, no young couple. And as I say, will be some wadi. Question no. A woo and a won't miss a dear Emma at Tias of war. Kwame Nkrumah wo no na ko busa no ade amatia so e bele na yiye enti ye wade aka na ya no kure enti de o so fo hu su bembe ka no enya no kure na ni yeso na wo so na nse yeso Yakobon wo no can pray say nya o hu fo eni ye ko bisa ade amatia so eni ye tia so Kwame Nkrumah de wo hu da do 1970 77 or 72. And who will be in a gun of 2 rupees of a full buy. More Pamuni, we had the Amaba of anabody. Abba seeing more Ghana. Ghana Hochel would say, Young Go Gunsa. Young Go Gunsa on it, Ninaso. Uncle Gunsa or spiritual direction. Yes, spiritual direction. Yes, spiritual direction. I don't crack. Oh, the false spiritual to Etu Jam number. And there was a catcher, I want to say. You were Ghana, you nipa. You go born a boy, eh? I did actually see you, Hunamania. And I say, only a born pie. You should be Yakobon. Now, oh, my body a body chain. And your spiritual direction will be a who's your calling us for your spiritual direction. So, Obium. No, Yamia can some be a child say, or mine bonnet. I Nipano, ye and the Boniniasa, and I won't you say, see a home prayer, dear. It is a spiritual direction you will. Ninaso. Young Coupon, so Procongo answer saying yes, sir. Jeremiah 23, verse 16. Says of Ogade, SCE. Montier et d'Ivoire. Washam common and some. A diva washam and common and some momuntie. What the more caught a who dear. One more common to Swadium and a walker. In flew at you. Well, can I say? Yes, Christo Dean and flew at you. Oh, yes. And you know, Ghana wants to send someone and who he has. When you know what you fail. They said you want to carry the horse. Oh, boy, till me a cousin be, will be to transplant, which is soup, a tossum of more unity. Said Isaiah 59, 13 to 15, and also a hope. I was in Indiana, would see, and I will find out. I may want to put the sea on the uncle. Why? I'm going to print them. And I'm going to any answer. Because Obu can say what you're in the Bible names and Yanking Kite. Do you need your home to be a some you give for me a reverend, me or top war, no, or can be and any pass on me again. Well, Bible no ne a quantity. We can't tell about Markinski. Okay, some young oh, and no young crack. It's really a matter. You're welcome, and we here. Yes, I can't agree. You're on pie. You should pay your coupon. Nay, you should say you should buy. Yes, say you should buy. Whoop. Ama, me, Apostle Admiral Prempe. A cameraman who pay what Ghana. Yes, son. Yes, son, dear, near one pie. Yambe Hunganama, Ganamo. Now, you could answer, you could go and sell you. And I said, yes, spiritual, a we are. And the Mamma Coronia would be in the house of some. A better. You mentioned the company, but it's a problem never. And one way, Mlayaduma, Brunidi Mlayaduma, Brunidi to crow him a baby. Yet, after all, Contumpo, the boy to me a casting video. Now, what you know who was a Ubio. You with us. A dear one, you have one, Miss Ram. The number 05
0544 262614 0544 262614 and 020 70 200 and 11 020 70 200 and 11 araboni atifo pedamase onyame nhyiam owurade pejam mama sodwie so monya bramaye o Yesu Kristo amen. Amen. Ebusuafo nene de aha enye djumedie no edesi me ne Apostle Godwin Agyemang Pempen awada the Bible Church of God 7 days Tuba Junction Kaswa and Asafi ewo ene ne yetwe nkomo no ebusafo Apostle de da se no wositie no ensemne ba ya no afa ne trokunkun se no ye gospel man no biem se na Yakopɔ asem sitie no sa bebepe no wa kiremu e de ache no nti se won no enya adwana se wo kakra de beka de Apostle aka no ho nso a obetimi e de atudwa e watuma GH comment section wono na ebiem so no wa follow yen e we IG page @tumagh_. Medin na ama obuso na me yaduma e be san edin chimbi makram